Pozdrav tuberi, pozdrav gameri, kao što znate da ćemo danas snimati naravno da ćemo snimati Food 16 Draft Simulator i jedan potom. Ja ću sad snimat 5 minuta. Nemam pojma. Snimat ću 5 ili 8, 5. Naravno mislim. Ajmo Rocky. Lovece ćemo se. Wine. Fuck. This was Vidal. On. Kinez. Ma brzo mi držamo kuna kolačini i Caballero, je. Ja, Diego. Suarez. Pazzini. Mo. Ljudi, samo sekund. Evo ga ljudi, znači presto sam nekome zvao na telefon. Šalim se, Tevan Tolić me zvao. Moj stari prijatelj. Kako sad da stavim ovog to ovdje? Pa nek bude Lavec, da. Argentinac, da imamo koliko? 5 Argentinac. Ne, koliko imamo, samo 4, 5, nam pojma kako. I zabili su gole, izgubili smo retardirano, kad sam ja isto. Dobra formacija. Ali glupo jako. Buške. Ne. Vermaelen. Semantic based. Napad ide Karim Benzema. Marquezio. Kuk, bravo.
Da, ništa. Mustafi, dobro je. Are back? Bolji Mustafi nekak. Vila? Kabim? To. Monte golman. Guys. Garcia. Martial. Ne, pa ti vrelo. Pa se uvijek moramo izgubiti. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, slobodno ubacite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Progamer Ivan.